Kun persamsaan sila kara kunsun nama samkudum laikin pabuli ziring silsun Israel naurek Sinai bungpitun ki Moses merjun kenlet Baima madi intungta mamani Aaron hintu kurtu lamda hin ki lamda Egypt pam tungki nen mitri in Moses datak tuksa tede neni tede inme Moses malay kutuk da tunwa nen mitri pikran mia amne awliyerin pukat mahaisak pikan umbi Aaronim hin initeda nan asanu asapa lengi kena tun dona in ziring asud indra kihin haipi in aba legi mamani makena tun ini dona in ziring kang laulamda Aaron hin pilamda unta mamangi kut tun ki ziringi lauda ziring samira hin silsun kati pun lomda dosak pik nalamra pida ungteda o Israel naura Egypt pam tunkinan akran tupik in rin puahwa Aaron wa mde tungta maangi klaim the don naran sulbur khasada mamangi fuksamda antateda du niva mukbu kmal kulum khat amra unta mabdu niva jingsun permangi kerdalamda keka hlai don la kedai hlai don ko lamda mira ki kong da sani lamtida kle rip lamda unta mukpungi Moses hintida nangi kerlau rayung leya Egypt pam tungki adutran tupik miraka kere kret silama neyi paurendo tungki kebaire ne delkele silama mamani silsun khat sada lumbuk ina hanta mte ina orinpu Egypt pam tungki nen haitran tupik ina nang de mukpu ni Moses hintida aba miraka nijik de dok lama asu pamana lol kerkar mira tida awleye tunwa lai mapti kuplung mei tunge yaw ti lamne padaino nanga pampi klin khat ayu pertunik de padaino Moses di mama mukpurin puhin tamsda deda o mukpu talu rangso ditino Amerika antiya plung adopted suk lamda man terngana nongrek klin protinu Egypt pam tungki adotran tu lamtu memoy talu rangso diti Egypt miraka habadul di pam tukan jera miraka tra ma mdo tlot suk lamra trip tuk lam tida bungpitun suryo lama kidingi tepte lam nada Amerika upsulle aplong ti ngi aplong bina ay play pizza malam somlegdom na adakat ti asra orre Abraham Isaac Israel kin paurel piklam tinu Waltun ki bursi rakhat yangi asurure ina tepnamnik di awapam keng to surure hin ruknai maarawi pilamnik di ditino pa udrel dok awa hay binpak piksaw malam somlipli bemukpungi tra makndo chat suk lamrang tungki muplung penleda malam somli pranga
Ungbi Moses tim kuttu rinpaumin lung pelknia sinda bungpitun ki aryong tumda tiditatunwa lung pel awa lesangi dilmdungi kietda ungta lung peltun ki awa rinpu nongklat rinpu medakat ti lung peltun kietda dokiet Greek dam dokiet Israel now right ki ongda wangklum mim amin Joswange Maria tungta Moses hinteda na amnan tu ral tuk hapa dainu Moses titeda twa rola ral kupsang krol peme mata ral dupsan le yek trak krol wa peme dainu lak ti krol le kriaka ungta Moses tim amnan mun merjun pak tungta mamani silsun plasalamda awam dokardam suk indeda awle yi Moses mutlung ptidda mukut tu paurin na lungpel dosin awa wartida ungbi huisda ungbi mamani silsun plam dosak in awa lauda meitrum tu grong da te bungs ptida mamangi purvut tabaida di tupurtum tida Israel naure tupne lamda ungta Moses ti Aaron hinteda ahini mire watalum plot nani antia kidini penu adu teplak lamda ungbi Aaron hinteda kudungren ni aplom hai ptipi sma aba miraka charen lamne mleya mamani kihinti lamda nen kudusu inim hai trisran rinpure hai sakpi in leya Egypt pam tunki nen mutren tupi in Moses tatakkurwe saat de in ma ungbi ne yim hin initiano ziring aduna in tuk in ziring aduna in kimkai asud inra haipi in dino ole yimamanin pi da ungbi ne yi mitrum tu war ti tungta silsun pla alim khati arhan tukda ungta Israel naura ki Aaron kusir pertit nara datlot in Aaron mira kusir pertit nara datlot Moses tidida mleya avam kenga mamana kipting mira tungki ningkyana khati amda somkini leprunga apalagi Moses ti maman amna mun paltong sung turip da theda mukpu ktong ki ku am intida ku amin tida nekin arwang nais so ungbi Levi sapara nimkang mamahin tukutul lamda ungta mamangi tida Israel mupurin pungi hanta teda nan mi pumktai asang tani kang asin indra haba amnan mun paltong sungi aptrum indra nan kimkai manaw mi in ven in kimkai asuryaw in Moses pauna del proyed Levi sapara ki antokat titlo lamda minit kat tu amanip salpa mi pun kutum alwel suryaw lamda ungta Moses titeda tuniva nani mukpu dol klau tu adaksan keperlan santino nan mipum kai asapale anawre kihin perkal kma mukpu dol adolole ini sutat kpa sa ikutuin malam samkudum mupduk ni jingsun ni mira hin Moses titeda nana glenre ni penukla sanpti tunwa na yimukpuhin kangrang imping awangi nan penu la akupratpi enkro avaligi Moses ti delgleda mukpuhin teda roa mira wa glenre ni penu la slamda
mutun naran jiring rinpu salamda mutum naran jiring rinpu salamda padaino tunwa langlam me mupnu tla in upload pik lam jien tungi trase upload pik mata nang aduk jit do laika thunki nei kiminga bhai lop ti pik sao dinu kutam samping padaino mupui mosesin theda kumi khatle nge nei khin karmak nong mhlat bi nei klaika thunki mama minga lop ti nek di daino tunwa yung ramira ka nang hin neye do thedo muntu achilam asu adusuki nei tamsingi achisra untuk dadyo sova mana neye kvelam patu muknuton inru vel ten lam nek di tamupungi mire hin tujit kervei tengah nong khat psuk lamda Malaya mamani eron hin silsun pla alim sarasi lamda walim wang tuni kiksi laika kunsun na masam kudum laikini tersamina tua kiksi laika tersam kuya sakin kan pan jisun sutra lagi pisan sejisun ini